Quate Tibavek Ule. When he December ni Sari Sang ni Sumni Pali and Rinni and Ya. When he Kumsanka Zakwa Sumli Pakata, Japan Indo Tlonale, Indo Long Ten, US Long Sol Napoy Motor Pearl Harbor, Unbaked some Pavi Samria Patumna, and Ya. Emichumian US Indo Long Som Pariatle, Indo Tlona, Zasomria Pariat and its Yatsak, a name. Sansintari Long I Tlango, Nagaland Governor Pulaga Nation, in a Somna Angin Nimin Khan, Mizoram Governor Dr. Haribabu Kambhampati Tsuan, Nagalanda Hornbill Festival, Manmegle, Akum Somni Panganalomna, Naga Heritage Village, Kisama, Kohima District, Nagalanda Netso, Kwalchani, Namanpui. Hornbill Festival, Ahian Nagaland State Sunga, Namshakshang Tele, State Pona Changa Somtin, Namlam Entirin, Namziarangle, Nunpungte, Polanania. Nagaland Legislative Assembly Speaker, Pu Sharigain, Longkumerle, Pu E Pangjun Jamir, MLA and Advisor for Fisheries and Aquatic Resources, Tetsu Kwal Chatling Tute, a name. Hornbill Festival in Nagaland Sarkar Department of State Tourism Le, Department of Art and Culture Tebuat Sayen, December Nikat Sang ni Achangkhan ni Jannia, Kumtin in December Nikat Achanga, ni Somtling, Kisama Heritage Village, Nagaland Kopui Kohima Changa kilometers Sompa ni Ala, ni China name. Munshang Shanga Changin Simto Chanem Tak, and Kalkom China. Mizoram Governor Yan Nimin Khan, Second World War Museum Le, Kohima War Cemetery Te, Atlo Ngalpog. Kumina Nagaland Hornbill Festival Yan Mizoram Machangin Purabert Romoya, MLA Hovin MNF Chalai Shwaitu Somnit Swang Le, Mizo Cultural Organization Performing Troupe Le, MCO Executive Members Somtumpanga, Lighten Namlam Entirin Hunan Mangboka, MCO Performing Troupe Tehian Cultural Function, Hunro Pitaka, Zero Sarlam Kaile, Tse Laman Entira, Kovel Munshang Shang Achanga, Kwalzin Kalkom Tele Mipuin, Kwalzin Kalkom Tele Mipuin and Lomple. Mipui Ma, Nagaland Art and Culture Department Swan, Ngai Shuina Tilpek Lutak, Member Tin and Lana, Nagaland Chief Minister Wabnat Nwaya, Functiona MCO Le MNYF President Robert Romoya Royte, MLH 1 Abika Somani Angin, World War II, Gibraltar Loman Asem Ane. Nagaland and Namshang Shang Tetsuan, Hornbill Festival na Kisama Heritage Muna and Nampual Zolbuk, Morung and Nature. Kukitepo in Nagaland recognized tribe and Neve Avangin, Zolbuk Naina Ninkulane, Mizo Chalaite Yang Kuki Zolbuk Morung to Anti Hulum Tiam Le. Mizo Chalaite Nagaland Chief Secretary Louis, Pusilal Taratswana Naina Zanri Alobuat Saisaka. Mizo Chalaite Yan Nagazalen Naswaltu, Eze Pizo, Klanle, War Memorial Te Antlo Book, Hornbill Festival Ahian Voina Mizo Band, The Prophets Te Anzedon Book, a name. Nimin Khan Sampai Zote Tsuan and Kokum Zasomni Pangatlin Lom Nat Hun and Manga. Hehuni and Kotswak, Home Minister Puke Sabdang at Swan, Kwalian Ninaman Puya, Sampai DC Puviel Remlian at Swan Kwalza a name. Zote Community Hall alumni in Komnea Hian, Home Minister Puke Sabdang at Swan Zote Kotlangin, and Kotswa, Soy Moina Lung and Pun Sakzu, Amale and Sung Kotan till Sinsiatla Takaneti in Kotlang Mipuite Tsunga Lom to Suya, Zote to Sorkar Masatin, Tetopin and Tsebolti Asha Tetu Po Suyin, Mipuite do Sagnazara, Zote Quate Tunzom Tedin Huna, Ading Vetsulomo Mate to Sui. Ramrong Boltura Apen Swana, Zote Komipuitele, Kotswak the joy of Nanasatak Adong Tipo, Puke Sabdang at Swan Suyin, Atsunga and Chatna Zongzonga Lom to Sui a name. Home Minister Tuan Zote Koram Tsunga, Sorkar Mun Mapane, Industrial Training Institute Le Integrated Infrastructure Development Center Tetsu, Ani Natur Ang Takle, Jangkai Zokamandan Ngai to Achul to Suya, ITI so Chalai ko Tiamte, Sirshiam na Munani Tate Nan, at Sang Tu Lesde Minister Po Soipuito Tule, Tunalwa Mek to Raltlante Po Zampai Sub Headquarters, Waimerwaman na Angin Sonswa, to Manni to Atarlanga, IIDC le ITI te Sorkarente Puisui, at to Mek na Konga, Zote Kotlang, Abikin Chalai Titsu, and Rirulo Hong to Rinangin, Ngalbok a name. Kwalza Zampai DC Puvel Remliana Po into Suyin, Zampai Zote Komipuititsu, Hun Har Salama Andin, Hun Masalama Andin Munnen. Inte kina Zankanele Mason na Kong Zozel Turinat Saa, Sorkarwa Manate Tumna Taktak Nen,
lodong sanga taimak na ne na nathok turin na chabok puvial ramlian na chuan zirlai te chu taimak na le tumru na ne na le khazir turin na fuya nu le pate po an fate le khazir thlop thiam turin angen bok ane zote khwa kum zasom ni pangatlin lom na hi VCP UPC Rodola organizing chairman ni bok chuana kai shwaya hehuna hian home minister puke sabdang chuan zote khwa kum som zasom ni panga puala monument siam chu ahong souvenir atlang zar bok ane champai DC puvel ramlian chuan puke sabdang choi moina lungphun zote khotlang in an buat sai chu ahong thunga kumsa zasom ni pangatlin lomna rairo pui tak an che ngalane champai zote khwa kum zasom ni pangatlin lomna he December ninga ni khan lom chan ni in namlam chi shang entir baka futsal volleyball le ishui po a infiam na te nei ania zantira kwasi quicentennial may and det in mikwal lomzan hunman ngalane kumsom ni pangakalta sangkha zakwa somkwa pakwa atanga sangni som ni pali inkar chunga zote khomile sa famta te sunna hunan mangboka nimin khan kumza som ni pangalomna puiber anman nu in nizan khan kwasi centennial triak zan in common neya khotwal zai thiamte baka marina vanlesia pui warte thangro moya thomte le youth icon top 6 laldin luaten kum zote kum za somni panga tlinlom hun chung zongin an oyane nimin chonu khanram tharveng lungleit langwal din sang aramlod WBC World Youth Bantamweight Champion to Health Minister Pilarin Puye bialto MLA ni bok chwana office chambera lompui na hunaman pui Pilarin Puye chuan laldin sangan khovel huapa enti siak na champion title adong thei chu thinlung takina lompui thusia nakin hun local zel tura po tha thla lova training nei chunjom zelin malampana na sazo ka kepen turina fue Health Minister chuan laldin sanga changhian mizo tlangwal tamzokin tumru na le taimak na nen lotlin do na ri rupu chungin malampan thei se adu thu soiboka lompui na thu ziak le poisa fai enge mazat ahlana ne boxer laldin sanga hi akush pusetel chuan oman achoi omane Sinard income puivei za pakhatna ro rel ni thumna nimin chomadar kwalechan veya moderator Reverend RC langhak lianan pathian thusam somkwana changkhat le chang ni achiara upa sangming thanga sailo khazolveng tharchu chongchai turin na som a chongchai zo a ro rel chanania general som pakwana aizol chimthlang presbytery changalut no pangte thu oi zirtir chungchang chu SEC lobo zuyata na ti anem general som ni na le SEC thu now ne chol rezong en chat rotna aizol marchak presbytery changalut le SEC zathum pakwa za pakwa sinon noya thoktu te maternity leave ti pun rotna chu soikop ni in SEC atanga rotna angin maternity leave he ni za somriat ni to se sangni somni panga atanga manchan tura remti ane general somni pakhatna aizol west to presbytery atanga lut SMTC a communication skills course hon chungchang chu soihona atoke ti ane general somni pani na Christian na humhim konga na sazo ka malak aizol Bethel presbytery atanga rotna chu kan soihona atoke ti ane general somni panthum na le somni palina aizol mar presbytery atanga lut Synod Hospital Tana Charity Fund Lakhom Rotna le Tuirini Presbytery atanga lut Synod Hospital Charity Fund atana poisa tho rotna chu soikopania hospital din mun en chadme kani awangin soihona hi atoke ti ane general somni pangana Synod Hospital a caution upahar sate tana om manzat vetum sakrotna Simthlang Presbytery atanga lut chu kan kaldan pa nga hi achae ti ane general somni parukna Marthlang Presbytery atanga lut caution thurin pakwana chungchang chu thurin ennon ani zo chau boka kan soihona hi atoke ti ane general somni pasari na cancer hospital chaplain quarters ne rotna aizol marchaka atanga lut chu malak mek na ani yatia inshil fi ane general somni pariat na chimchak presbytery thu ruihlo ti velo te ven konga malak rotna chu chati ania SEC bozui turati ane general somni pakwana inkhom pui liana te thleng tu pual tholom lak khom rotna ramlai presbytery atanga lut chu kan kaldan pa ngai hi acha eti ane general somthumna
Tuivol Presbyteria changa Koshan upa retreat nei chungchang lut chukan soiho nei atoke ti an name. General Somthum pakhatna utswak taka taksa pholan are theina na malak tuichang Presbytery rotna chu maniko chana chu malak ni se ti an name. General Somthum panhi na Champhai South Presbyteria changa lut lalpa zanria sacrament che chungchang chukan kaldan pa ngai hi acha eti an name. General Somthum Pathumna MTC ti changtlun chungchang Turini Presbyteria changa lut chu malak mek na aniye ti ania. General Somthum Palina Martlang Presbyteria changa lut Sina Transit Accommodation da rotna chu remchang ri love ti ane. General Somthum Pangana Sunday School kai kim choi moina siambel rotna Tuivol Presbyteria changa lut chu chati ania SEC bo zuitura da ane. Hetihan general agenda chu rel so ania SEC changa thulut pathum Chimbial and Koldan and Chadrot na chu manhal tura pomania. Assam Mission Field chen chungchang chu remti ania. Thil chul dang te chu Synod buwa chuang manturin SEC in lobo zuiro seti ane. Probationary Pastor Lakdan and Chad na chu pomania SEC in manhal turin lo chul mamro seti ane. Tlaidari le minute somnia rorel zo ania minute ngai thang ni in pomani nuwa Reverend Larry Moya khatlai mal somna so in rorel chin ane. Nimin Sotnu Khan Lunglei DC Tharpinav Nit Manswan Civil Hospital Lunglei Atloa Civil Hospital at Thoktu Te Puala HIV/AIDS Prevention and Control Act 2017 Zirho Nahun Buat Sai Aman Puingal DC hi Additional DC Pu James Malung Chuan Choi Omin Senior Medical Superintendent Dr. Lal Moyle Atho Puiten and Lo Dong Songa OPD NCD Clinic Blood Bank now ne no word le no pang word te antlo baka Hospital ti sangtlun na turot na siyang an soy hobok ane. Lunglei DC Pinavnit Manhian Dr. Seminar Halla District AIDS Prevention and Control Committee Lunglei Buat Sai Civil Hospital Thoktu Te Puala HIV/AIDS Prevention and Control Act 2017 Zirho na chu atel pui ngala HIV/AIDS Prevention and Control Act 2017 Zirho na hun Buat Sai ani chu lomamati thu soyin HIV kai lo turin mitin film korangai thule henan na hi adar zelo nan mi puya inzirtir na atam the ang berpek angai thu soi HIV/AIDS ven na konga sarkarin na sataka ma alak thule Lunglei District AIDS Prevention and Control Committee po in malang na siyang kalpui thu soya HIV/AIDS do na konga sarkar le mi puite changrwala be puitlak angai thu soibok DC Hian Health Subcenter Health and Wellness Center chamarit lo bokin thoktu ten andin hunle har satna ne ten lo shila Center ti changtlun na tur shang an soiho bok ane. Voina District Headquarters shanga khochin tur weather.com in atarlandanin aizola lumlai berin Celsius degree somni patne avolai berin Celsius degree sari lunglei somni pakhatle pasari siha somni patne le pariat longtlai somni pathum le som champhai somni le parok serchip somni patne le pasari kolasip somni pathum le pakwa Mamit somni pani le pariad Saitwal somni pakhat le paruk Nathial somni pali le pakwa Kozol somni pani le paruk te ane Fagna huni manglokang Famika soft in comfort patsi ilaw nga siya advertisements Hepatsi may tiyatin tlatin harsad na kanto chin Chok zang kaidura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema ahi pulcha in lig asyam velaw may baka thaklebol asyam velawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin miltur asyam chwa ani Famika patsi law mang vela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge yangche Distributor in Mizoram DS Enterprise. Italian company hun Vespa and Aprilia dealer CK Cars Bongkon chuan festive offer thatak mai kan kalpui meka Vespa le Aprilia scooter a cheng sing khat sang ho discount kan pele te chur mai le hetianga discount lian le tha hi om zen lo wangin lo nge even ve thoi te che Sarkar hathok le thoklo tan olsam takin long tam boy pui theya eng scooter po a hui kan exchange theiring boke shetiang du tan 8794609311
lotion tarhi imangang u Evian touch Evian touch Evian touch rim tuila tu lotion touch Trade International Zaltang Dai Peng Aizo Mizoram phone number 2391938 mobile number 89740524446 Zonet Auto Works Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit Showroom Bongkon Lunglei Rota Hian Local La Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don senya Service Station Zangklung Tak Punchong Airport Rota Oma Tata Genuine Spare Parts kan kol ngal boke Zonet Auto Works Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit Italian company Lun Vespa and Aprilia dealer CK Cars Bong Konchuan festive offer Thatak may kan kalpui meka Vespa le Aprilia scooter ra cheng sing khat sang ho discount kan pele te chur chur mai le hetianga discount lian le tha hi om zin zin lo wangin lo ngai even ve thoi de che Sarkar hatok le thoklo tan ol sam takin lon kan boy pui theya eng scooter po alwi kan exchange thering boke shetiang du tan 8794609311 Getty Enterprise Ramhlun Nota Hian TV, fridge, washing machine, microwave oven, air conditioner le deep freezer company sang online pricing kan zuar ta e direct kan chani wangin atloma company brand warranty om fekani boke tin sofa te ta thulom om kanon thlen le chu hei hin mani ti chet ni lo kum khat thasom pani chungam han tlak lawa chet chuan atharing kan thleng sak thei bok district som pakata chin lung chuak zofa te u tlom si thasi tin tan kan chhop chuake kan bungrua te installment in kan pe theya zuar chhom du kan pui thei reng bok India Rama Aluminium Company Hunle Changtlung Anupam Aluminium kan kolboka tukver frame partition le aluminium hanasi reng a chuan Anupam Aluminium hi anin ti mu mek bok Getty Enterprise online store Ramhlun Note phone number 9436152557 No pang chuan chu cha chi sang atak samamo zat phushuk tora ekim thin lo chuan alo song noin alo cher pha thina atak samamo tok a ei lo ni chuan he hi a thleng the ani ari nu chu akum ne na khai khinin anhiam theya ari nu chu asan zong ne na khai khinin anhiam thebok no pang chuan engkol na adon vat lo chuan thina hi ala thleng the ni nu in no pang te chu angan wadi shwain ei tu chale zirtir na pe kan ni china an san zong te chu te china ni Anganwadi na thokta chuan no pang chu a hrisel lo ani ti an mu chuan a chung te hne na chacha amamo ti shilin adon tur chacha te chu a le ta tamin an lo peang ani tin eya chuan heng chacha sale belam theilam thailam le bulam te hi chata ka pe kani chuan asan zong le ri zong te chu alo chachho zelanga ti chuan no pang hrisel tak alo ni le theidon ani Tukina Aizol ko puichunga police station te kan biakim the lain Aizol Polnam district headquarters police station te Zinga Siaha police station kan bet theilova kan biak the china tang som pakhat umin mi chian tello tang te chuna narcotics case man pali ruk kai noi man pali le National Investigation Agency te na anron man pathum te annia kan biak the police station som pathum le outpost pakhat Zinga tangum lo na police station som pakhat lai om Aizol police station atang pariatan kola ruk wanga man pathum National Investigation Agency te na an man pathum le narcotics PS case pani te an name NIA te na an man he en case lam hoi nge shat alanilo lungle police station na narcotics case man remand pani an kola November nili nilai nia heroin hongli man sakte kha an name Nathia police station na ruk rorin le man pakhat an kol nimina Aizol traffic rules bot siaman zad two-wheeler somthum pariat le LMV som pani te ni in Poisa choitir zati cheng sing thum sang kwa zanga anem when he Aizola sarkar le mimal lir the whiteland the ni ania LMV taxi le two-wheeler taxi bi le si te zinga changat lanin sonudar khata changin ete antlan the bokang nimin tlaidar thuma changa tukindar sari thlengin civil hospital Aizol casualty emergency case za pakwan neya thisa lang mit thi pani an om
emergency case number liam te naw le zuka inhoi pumna ania admit paruk omin hospital danga changa refer pakwa an oma admit ngai si khumum lo awanga hospital danga thon pali an om road traffic accident wanga liam nei som panga zinga rutliak pali an oma uise pathum anom bok emergency labor room animin Zing dar sari achanga tukin dar sari inkar chungin naupiang som anoma mecha pathum le mi papa sari ni in neile tur vemek pathum anom bok ane Sinod Hospital Dortlang casualty animin tlaya changa tukin dar sari thlingin emergency case somni parukan neya admit pariat omin mithi en neilova emergency case number khosik pumna le luak ane general warda kumruak lema oma new cabin le pipui ina te cabin full in kumparuk omna ICU full book lomno warda na piang mi pa pakhata oma win lama nei tora basic pakhat a ombok ane ZMC State Referral Hospital Falcona nimin tlai dar thum machanga tukin dar sari inkar chungin emergency case somni pani anneya mithi pakhat nei na piang pakhat anne emergency case number zuko in pumna ane Aizol khopui chunga private hospitals kambiak chinte zinga Ebenezer Medical Center a napiang pathuman neya kuman fula Aizol Hospital a napiang pani anneya cabin le ICU full in general ward a kumruak anne Alpha Hospital a napiang pakhat anneya cabin general ward le ICU a kumruak anne LRM Hospital a cabin le general an fula ICU le HDU a kumruak anne Greenwood Hospital le Adventist Hospital a te cabin full in general ward a kumruak anne ve a Nazareth Hospital Ramhun North a cabin rock in general and full. Kambiakchin Hospital Dangbian Hospital, Care Hospital, Trinity Hospital, City Hospital le Agape Multi-Specialty Hospital a te cabin le general ward a kumruak an nehlom. Heti hian nimina changa tukin dar sari thlinga. Aizol kapui chung damdoin shang le ZMCSRH Falcona mithi kansha the zati pathumania napiang kansha the zati sompariatane. Tungkar chunga Aizol khopui chung namdoin shang le ZMCSRH Falcona mithi kansha the zati somni pathumania napiang kansha the zati za somruk pariatane nimin tlaya changa tukindar sari thlenga hospital lian dewa emergency case number chu zukai noi pumna liam khosik le luak ane State Law Dispatch Center changa thukan dundanin nimin lama kol phetha kan mantam liber nimin tlai dar nga le minute sompanga kan manzat megawatt za somli pasari point khat pani ania kan man tlem liber nimin Zing dar li le minute soma kan manzat megawatt somli pasari point bial pakwa ane kan man tam liber hian private sector Wangkal Solar Park achanga mu megawatt som pakhat point pariat pakwa state sector Serluibi small hydel project siam chwa megawatt thum Kautlabung small hydel project siam chwa megawatt khat point pakhat there is small hydel project siam chwa kilowatt zali somle Tlungvel solar plant siam chwa kilowatt zathum somli te atela hengpar siam chwa te hen siam chwa tam liber le siam chwa tlem liber chorwal ni in power supply kan mucha a load shedding omlo niruk thlasom pani sangni somni pali Zing dar kwale nisare thlasom pani sangni somni pali Zing dar ruk in card chunga borkola samachanga LPG lo lut supply check gate wiring ten report te Vine kunga gas Aizol cylinders ruk somriat pali swak chunga inden cylinders athum somli pani zopui inden cylinders athum somli pani wanbwangi gas cylinders athum somli pani kapliane inden cylinders zathum somthum parok MNB inden Aizol cylinders athum somni pali zothan inden cylinders athum som pariat saran gas lungle cylinders athum somrok ramliane inden konpui cylinders athum somli pani CCR inden lengpui cylinders athum somni pali LP inden lungle cylinders zathum somni pali PC 12 pui inden thingfal cylinders athum somni pali Mizofet sampai cylinders athum som pani MS Lakshmi Gas Northern Laipai cylinders athum somni pali niruk thlasom pani sangni somni pali chunga wiring te oil depot changa load pektele director Guwahati changa load la niruk thlasom pani sangni somni pali chunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel kelal ngagliana filling station Aizol trip ni Mizofet Aizol Lalboy Aizol Shatiri Aizol Shatzwali Aizol Akholi Aizol SL Silo Aizol trip khacho Jeramasya hale Tiroma Champai trip thum ZNS Sampai ZK Tizo Kothar
Mizofet Vaireng Te, JKL Vaireng Te, Lasang Liana Vaireng Te, RM Tsim Luang, ATS Scholarship, VS Bualpui, Zatona Kamrang, TT Darlon, LT Brothers K Fang, Caroline K Fang, T Wei Lunglei, Evro Chwama Longtlai, BZ Sangao, Drip Kacho. MS Petrol Kelang Hak Liana Filling Station Izol Drip Ne, Lalbiak Liana Izol, Hava Izol, Lalboy Izol, Le Shatiri Izol, Shatzwali Izol, Drip Kacho, Kesyang Linga Lunglei Drip Ne, Jedaz Lunglei, Tiwei Lunglei, Bibi Lazui Thanga Serti, Esther Sailulak, ZKT Zo Qatar, Tiroma Champai, ZNS Champai, LT Brothers K Fang, VS Bualpui, CL Mami Drip Kacho, XP Mizofet Scholarship Drip Kat. MZP General Headquarters Board Saya, West Pailing and Zo Nam in Compuilian, Zo Fet Sang Ni Somni Palini Tumna, Zo Zitzoini Zonimin Khan, Deputy Speaker, Pulal Fam Kiman Kualianina Manpuya. Advisor to CM Dr. Lauren Lalpegliana Tsinza, MLL, Lunglei Westvale to MLA Putila Limpuya Tetsuan, Waptuni and Manpuibo. Incomi MZP Treasurer, Puzaram Tanganakai Shwaya, Kualian Pulal Fam Kima Deputy Speaker Tsuan, Zo Fet Sang Ni Somni Palitupui, Sri Kadwanin Titsu, Zo Natlak the Inkara in Una Nachazok Te Nan, Apoimo Le Aniti Im. Zofa nam chipeng shang te he hun sim tura local zongzong ten in pum khat na konga ma an son pui nge be sei tho sei kwalian chuan mizo pi le pu te kha an tai ma ma chung kwale khotlang ta na mi tangkai ni an tum tlat china rinom na le aya upa za na konga tun lai chang thar zok ten an chom nun zwal deuh angai thu sei bok wat tu Dr. Lauren Lalpek lian chen za MLA chuan zofa unaw mun shanga ten har san nan tok meka Mizoram chunga omten the top chwa an lo kwang kwa an lo pui an ngai tak set ani te zona thlak te chu an tam lo ani mai thea ma se anin pum khat tla chuan khovela moi takin an par chhuak thei don ani te wap tu dang putila himpuya lungle westbial to MLA chuan impum khat na le in una na chu thilpoi mo takani tho soyen zirlai pol te le ramshwai tu rolten zo fest thopui shui khatwanin te konga ti turpoi mo tak an nei vek ani atibok hein khoma hian MHP President Pingurmoi Sailo Baka zon athak nam chi peng shang in thusoi na hun le chibai buk na hun ten manga namlam chu shang entirin hunan mangbok zo fest voice som na hi nizan khan in khana in khom ne in zanin khan achiak nizan khan achiak ane nimin chonu khan sangni somni palia changa sangni somni paruk chunga tana Mizo Students Union General Headquarters Office Bearers Thantharte Charge Lan na Program MSU Pisapuya Manania Hehun hi MSU Senior Advisor Pukebyak Thiang hi Matswana Kai Shwayane MSU President Tharapubi Lal Khongai Zwala Swan Kovel Chungzong Zirna chu omzel don Thule Zirlai Titswan An Zirna Konga Har Satna Tamtak An Tochina Wangin Heng Har Satna Te so kyang tur chuan zirlai pol rintlak au mapoi mo thu soya chu zirlai pol rintlak siam tur chuan MSU shwai tu thlanthar te chu anin pe ani te soi puel ke chuan MSU shwai tu thlanthar te chuan pathian ron chung zela kal an tum tlat thu te sarkar ne na tho ho na tha the angber ne an du thu te kal dik tok lo na sarkar in ane ani po in khal ngil tura noranin huam thu te soya tin hun local to awanga MSU lo fam kim lo na te akal diktok lo na te Mizoram mi pui te chunga pol ayo in ngai dam adila term local tura chuan rintlak ka oman tum tlat to awangin Mizoram mi pui te po anlaka rin nang hat ngam turin asomane sangni somni pali sangni somni paruk chunga tana MSU Office Bearers 32 President Lalkhongai Zwala Chamari Vice President Rolwa Puya Ainon Veng General Secretary Samuel Lerwadika Chamari Assistant General Secretary Lerwat Puya Bongkon, Treasurer Laram Padmoya Salam Veng, Finance Secretary Lalmanga Zwala, Eden Tharte, Anne. Katizong Katukin Zing Daifim Kanpuan Tete, Anne.